Ngi pinang subay pi barok syakanika channel kejungi bat haganika video ngin pe yakini ki post ibrang shalai thamai po Meghalaya. Subscribe ika channel kejungi bat turn on your notification bell kanamba pinamdo iki videos ki bangi upload. Yakini ki post lapalai daka office jongka district social welfare officer nongpo Ribohoi district mentau banai arajar apsau. Ikuteng jengni ki post kilongkumne multi-purpose rehabilitation worker but community-based rehabilitation worker. Kelas date dan ikatar ke Bukado berpelaban sama jika applications dewa arpunru trik benai Jun arajar apsa. Ia ke post multi-purpose rehabilitation worker ke balai arteli kejaka jangka posting ke dia puak jirang bat hapuak bahai rembok. Ke age limit dan ikata ke beredok ke dia kat prasnam bat ke bahai dok ke dia lepo arsnam. Kandan sansnam relaxation hak over age limit yaki schedule cast dan iki schedule tribe candidates ka salary len ni kutulop ko dekhar wajar lai spa shpo wak shibanai pakai educational qualification kalau kumne pladiman pendap ya ka class 12 mapidi rubundan work experience hak ka field work jongka disability rehabilitation mapidi rubundan ka computer knowledge ya ke post community based rehabilitation worker ke balai arteli ke jaka jangka posting ke dia buat jirang blok bat ha pathar kema area GS circle ke age limit ni ke kata ke beredok ke dia ke prasnam bat ke bahaya dok ke dia lepo arsnam kandan sansnam relaxation ha ke upper age limit yaki schedule caste leni schedule tribe candidates ke salary leni ke tulop ke dia wajar sispa khat saw hak shibanai pakai educational qualification kulungkumne pladi ben pendap ya ke kelas 10 leni matric dan kamru shisnam experience hak feel jang disability. Ya kini kawe ka community based rehabilitation worker ka balai arteli ka jaka jang posting ka dia hapo umling hapo ka bernihat area ke age limit dan kata ka beredok ka dia kat prasnam bat ka bahaya dok ka dia lepo arsnam andan sansnam relaxation hak apa age limit yaki schedule caste dan schedule tribe candidates ka salary leni ko tulap ka dia wajar sepakat sah hak shibnai pakai educational qualification kalau kumni peladiban pendap ya ka kelas 10 lene matric pidan kamru shisnam work experience hak field of disability ya kini ka wepat ka community based rehabilitation worker ka balai sauteli ka jaka jang ka posting ka dia hapo sning block hapo ka GS circle siang leper mau hati mau lingkung sning 0 point saulom ban mau lingdap ke age limit ni kerta ka beredok ke dekat prasnam bat ka bahaya dok ke de lepo arsnam kandan sansnam relaxation hak over age limit yaki schedule caste leni schedule tribe candidates ka salary leni ko tulop ke de wajar si spa kat saw hak shibnai ka educational qualification kalongkumne pladiban pendap ya ke kelas 10 bat pidan kamru shisnam experience hak field of disability ya kani ka community based rehabilitation worker ka balai sauteli kejaka jang posting ke dia hapo bohai rembong blok hapo GS circle yam roy bohai rembong kerdam ke age limit ni ke kerta ke beredok ke dekat prasnam ke bahaya dok ke dia lepo arsnam andan sansnam relaxation hak apa age limit yaki schedule caste ni schedule tribe candidates ke salary ni ke tulop ke dia wajar sepakat saw ke shibanai pladiman pendap ya ka kelas 10 ni ke matric bat pidan kam shisnam experience hak field of disability ki candidates ki belong eligible bagi bukaban apply yakini ki post pihaban pendap ya ka standard application form bat pihaban submit yakini ka application form syaka office of the district social welfare officer Ribohoi district nongpo pihaban submit langru bat ki attested copies jongki testimonials ki jongpi pihaban submit langru ya ka xerox copy jongka voter ID card ka jongpi nakabenta ka address proof bat arteli ki passport size dur ki jongpi yakini ka application form bat yakini ki documents borokhan pihaban tab hagawe ka envelope bat hajong jong ka envelope pihaban tho yakini ki contain application for the post of hadin satho ya ka keteng jong ka post ko pi ko aban apply